dem baş cemaat aziz. Demek ki berivi jibo bernameye ki em çubun bajarı elihi. Leherema reşkotan ligundiki mezelka gredayı gunde kelhokiye Apê Cafer bûn mêvan. Apê Cafer reşkotî bû derbarê heremê de û bûyeran de me ra çend mesele parî vekirin. Çîroka tahtê fermoyê fille û ya strana bavê Fexriyayê balkêş bûn. Çîrokê cuda ne, lê qeder wan bi heva girêd de. Ez jî dixwazim wan çîroka bi we re parî vebikim. Heya serê salê 1990 Ermenî û Kurd bi hev re dijîn herema Reşkota de. Navbera wan jî baş e, kirîftayê datînin. Lê bûyerek diqewime ku ji bo navê kirîftayê rûreşiye. Fermoyê file û bi tevî çend kirîvan gundê kelhokê tirpanê dikişîne. Çi navbera wan ra derbas dibe nayê zanîn her sê kirîvê wî gura xwe dikin yek çil xençerî fermo dixin û ji tehtekê de davêjin xarê. Wê bêbextiyê şûndatir navê wî tehtê fermo ye. Mezinê heremê Hacî Mihemedê Mistê ye. Du şivanê Hacî Mihemedê Mistê xwe jî filene bi zmamê fermo ne fermo bi wî halî de dibînin hildidin tînin mala axayê xwe. Hacî Mihemed meriva dişine pey Hakîm Arekel. Hakîm Arekel wê gavê gundê Hetkê de dimîne tê birînê fermo paqij dike û dipêçe. Heya çend meha fermo tê ser halê xwe yî berê. Heman demê wê gavê Sûriye dikeve destê Fransızan. Komkujiyek ser Ermeniya heye. Ermenî Sûriye xwe ra ciyê xelasbûnê dibînin, bin xet dibin, koçber dibin. Her çi qas fermo ser xwe da jî hatibe lê êşa çil xençera dilê wî de heye. Ew jî ji destê kirîvên xwe koçber dibe, diçe bin xetê. Rojava nêzîkî bajarê Qamişlo gundekî de cîhûwar dibe. Nava çend sala da jî hal û wextê wî baş dibe. Em niha kê xeberdin, em şûn va vegerin herema Reşkota bûyera çîroka bavê Fexriyayê xeberdin ji we re. Çîroka strana bavê Fexriyayê 5 sala pey çûyîna fermo tê jiyandin. Navê bavê Fexriyayê ese Sebrî ye. Sebrî ye Hacî Mihemedê Mistê. Hacî Mihemed ew kesê ku tedaviya fermo daya kirine. Çîroka vê stranê heya niha şaş da hat gotin. Li gorî gotina Sebrî mirovekî bede û serxuye egît e, dilê keçekê dikeve û stranê davêje ser. Lê ya wê rojê gundikê mezelka da gekê Cafer me ra got wiha nîbû. Ez niha wê çîrokê ji we re parî vebikim. Navê birê Sebriyê mezin Riza ye. Riza li gundê Sînîka zavê Hizniyê Mihemed e. Navbera Hizniyê Mihemed û Emînê Ehmed neyartî heye. Lê tekiliya Emînê Ehmed û Waliyê Amedê jî baş bûye. Emîn ji walî dixwaze ku leşkeran bişîne ser Hiznî.
والی گوتنا وی دکه روژا لشکر دشینه سر حزنی رضا جی مالا خزوری خوبیه صبری دما که وی بیاره دبیسه جبو هواریا بری خو عشیرا خو میره رشکوتیا دده پی خو خوشی حسب خوی گیجو سیارد به بری خود ده گنده سینیکا جبو هواریا بری خو هاتنه لیکرین لشکر دما که دبینن قیرت آنها ران ناکه دکوین شر هر دوالیا گله کستین کشتن لشکر شون ودکشن لی چندکی شوندا لشکر جبو طول هلدانه قوتک گران سر هرم رشکوتیا تدکرن شرکی امان درده هرم رشکوتا حتی پرا مالابادی هف دبن و دینن گله کستی کشتن صبری جی سه گلات بریندار کرن رشکوتی دبینن که لشکر یه کوکاوانا بقلنن جبویو یکی بریاره دگرن جنوزار خو ولات دهلن خو بن خط بن درباسی والد بن دما بن خط بن جنوزار دمینن لشکر و جاره سر گنده دا دگره جنوزارا توب دگه جنا صبری خانم جبو نکه و دست گوند به گوند چیا به چیا دروه حالی ویا پریشانه بزمام صبری دنگ بیش حاجی عزو و پریشانتی خانم دبینه و سترانه جبو و دمه دبیشه او سترانا باو فخریا چیروکاویا اوه میر بن خط بونه جنوزار پریشان اری دما رشکوتی بن خط بن دچن روژاوا ریاوانا گنده فرموجی دکوه هی ایشا دل فرمو جان دده ایشا چل خنچره فرمو روی نرم نشانی وان ناده لی فلیدن ین که هرم رشکوتان درباسی بن خطی بونه در خو رشکوت یارا ودکن وان خودی دردکن بابي فرق البايون دنياي عوري لو شمانا بساي ويل مني ورقمي دعاك بخازج خالق كرمي ميرا برا المببي لو بلنداي جزالي خير مرا خذيرات دستي ما فكرتا بابيتا خطا سورينا عربي الرشي لو داو برداي كان ساركي وزبابي فريو تورلي مرا عزو بقريانا سري